salamo lusful malifitu. Malifai upu mua. Malifai upu esfulu malifa. Psalms 27, verse 1 and verse 14 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? 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 Whawhiwhianga nei vaenga le taiao le wabesele dees, the Lord is my light. Ile nei vaenga o le taiao e na ua tātou o mai foi. Ia, ile tātou no le itu lai ono, ile tautua mala unanga nil si fongo Samoa le tu ipi. Ia, tātou a si iwi inga mal whaaftai le tua, o na lona hanga le lei ma lona alofa. Ia le o tātou o mai ai, ile nei tu lao le taiao. O le mea leo tātou sounding a lotu, taitaina ma tapenaina, ia e le sunga le epikopo, le sunga ia si osi po ai, mai le ekalesia Yesu Kristo la upa i o asa ngatai, i le warota a vai to loa lua. O sa malo whaafonga le tātou sounding a lotu le nei tai au. Talo Fasamo. Talo Fasamo e lau whaafonga mai mo mai. Le a tātou a matai se pese, o na usau nia leo se mawhaufonga whalenga.
e li tele o lui tau ma whaafeitau li. Whaalavelave, whaale nātura o tupu mai. Wo o mai langono, o le whaapoleina, ma le whaamtauina o i tātou. Ma ua ngalo ai le whetalainga le whaola. Ia o tō wamoina la uama. Ma ia o tō whaoa o mai e te. Ona o tō maua lea, o le malo longa mo o tō wanganga. A wai avenga o fie la uama. O la ua venga e māmaia. O le sa ili atu i ia Yesu Keriso. O le tali leo whaafita auli. O lo tātou fia ngai e le nei halang. O na o mai leo se sili lo ma fau whapea. O le ase me o tau fia oe maa. Mai li sa ili atu i a Yesu Keriso. O lo ia ili talai. E le tusi a luka e sfulo iwa. Mao se tala mala malama foi. O malanga atu i Yesu i Eriko. O le ailea. O lo ia se tangata i noa i a sākaiu. O ia se telo na sili. O se mau o fu. Ina ua whaalongo ia ia Yesu. Ua ia manao e fia mai moa ia te ia. Ua tumu tangata e matamata. Ai panga o sākaiu o se tangata e pupu. Ua moe atu o ia. Ma e lunga la au o le suka moro. Ua o atu Yesu i le nāmea. Ona te pā e leo. O ia ua sila fia le e ia. Ma whapea atu. Sākaiu i. Wawe ifo i lalo. A wai te tau no nofo i lo fale lia so. Ua mui tangata. Ona whapea ane leo. Ua alu o ia e whaatasi atu tangata ngasala. I lona fale. Samoa e. Wa lava ni meo tau fia oe mai sa ili atu i a Yesu Keriso. Ia tuu le tangata na aturu. Tuu i tua le tangata na aturu. Ele ia vea le pupu o sa kaio. I tau fia ailo no fia i loa. O le whaaula. Sa ia moe maa e le la au. E le whaapea la. O le a tātou o isu e ni la au tātou te ae. Ai o lo tala noa mai. I sou taimi, sou wawanoa. E te whaalongo atu ai e te ia. A tātou tausi nei poloai. Wa ia poloai na i tātou. I tātou so e su e tu sing pa ia. Ta talo ma au waisa uninga whaamantunga ia sa taitas. Mao, o se awala fo i lea tātou te iloa tu ai o ia. A tātou tausi nei polo inga. On tātou maua leo le folfolanga. A le whaaola sa eto i nātu ia sa kai whaapea. O le aso, o le a o nofo ai i lo fali. O le a elangona ina le alofa muti vale i tonu lo loto. Ma o le a mata. O na e fausia se maa losi fale anganga. E te atua i le fili. O se aso e pei o se o langa atua. E te amata e fai le isimea. Ai o mani o fai le isimea. E te fuafua e te alue, fai se isi fi au.
ai te reo o lava iai. Mai leo I unga o logo o langa. O le ai lava le nā tūlanga e tasi. O le mafuafua ina o logo o langa ato. Fōlinga foi nā o logo o langa ato. Pei o se aso I tasi. Pea e manao I sui fōlinga o logo o langa. Sui fōlinga o lo waso. Pe te manao I sui lo waso. Sui le nei tūla. Sui mea te mawhauwhau iai. La ngona ina, ma whai nei loa. E ma whai e se whae uli lai titi. Ona wheseu se wai se vaatili. E ma whai e nta mai piliki. Ona avea mani maota matanga o fie. E ma whai e nta mai whatula au ni. Ona avea mani paina u umi ma te tele. O mi nute mai tūla. E le lei ona whaonga. O poloka I e tātou te whausi ai. Se o langa I le lei. E ma whai ona lātou musuia mea le lei. Se tia I tātou. Mai no whanga whatau fusi. O le le ato ato. Ma toi whaafo I atu I tātou I le tongiola. O le whaamangalonga. Ma le whaapa ianga. O te moli mau atu. Na o I lātou. Sa ili atu ia Yesu Keriso. Lātou te iloa a wala whaalawe whau o Satan. O te iloa o loso I fua le atua. Malona alo. O Yesu o le Keriso. O le tongiola. Ma le whaola. E le suafo o Yesu Keriso. Amen. Lo mātou tama bele o ke langa. Mātou te whaftai ono le nei aso o mawhai ono mātou au lia mai ma le manuia. Mātou te whaftai ono le tala le lei toi fuata ina. O mawhai ono mātou mawai le oli oli. Ai maise o le tongiola lo walo pelo I Yesu Keriso. Sa maliu mo I mātou umo. Mātou te whaftai ono lo wanganga sa taitaina I mātou. Sa mātou whiangai, mga luenga, ai maise o lo I tau o le neola. Mātou te whaftai ono lo lofa malowanga leia te I mātou. Ua mawhai pēr I mātou na langona ina le alofa mai lau o fio. Mātou te tausanga ina lo wanganga e whaatasi mai a te I mātou. Ia whamanuia I a te I mātou. Whamanuia si o mātou atunu nei o Samoa. Whamanuia o mātou taitai whaale malo. Taitai whale I kalesia I te tono si o mātou nei atunu. Whamanuia I a inga taitasi o si o mātou atunu. Ai maise o tupulanga whai ai. E nei mwhai ona lātou sa ili atu I lau o fio. A wāle lumanai o si o mātou atunu. I e alofa whamanuia I a te I mātou taito tasi. Whamamama, whamangalo mātou se I le suafa o Yesu Keriso. Amen.
O le naua whaafonga le tātou atunu o le tātou sāne ngā lotu i le nei tai au. Ia, le asata i tai nai tātou e le sunga i le epikopo le sunga i asiosi puai mai le ekalisia Yesu Kiriso lau pa i o asa ngatai i le warota a vai tulo lua. Le o tātou whaipesenga whaatasi ma le langi le nei tai au. Ia, e ala i ona vi inga. Ia, ma ua whaaloina fo ilo tātou nganga whaaftai. Moli moli o ai. Ia i lumo le no whaali a le atua e pei ona whangaina e lana au auna whai mo tātou te tai le nei tai au moli le nganga whaaftai tele e lau sunga li le epikopo lau sunga siosi puai ia atu sai fo i le tāpana ina le tātou tau langa pa ia a wā le tātou wāna nofo ma le atua ia i le nei fo i tai au whau. Se ma le tātou taimi le o sulwhaminu te te neli tunai ono ia atu ina atu fo ina i pesu senga whale nganga nei ma vi ingo le tua whaamai a tuai le tātou sāni ngā lotu o le nei tai au. A whale ono tātou liu mai a mtalia pol kalame masani ia e pe ona iei whelo inga le pensula e le nei tai au. O le nganga le whaaftai ia pese ina i le uwe besia le ona toi fuata ina mai le tu special e kalisia e whakasa.
Mai bulu I whare aropo. Mai bulu I whare arili. Mai bulu I alipata. Mai bulu I Amrika Samoa. Le Sifofongo Samoa. Le 2AB. Pa may fika, iba may lang musika. Yeah, liba fast food mo, best! Samila wanti ne vaenga le taiao le wa afaton le tu la e ono le tautu mala unanga ne le se fongo Samoa le tu ipi ya ele nei taiao wa mai atu tanto besip senga falenganga vi ingo le tua be yon fa mai atol tanto sounding a lotu ya ele nei taiao le alana fa mai atu vi ingo le tua le ofe besena tama matene ya ole autal votu fantasi le kalisia katoliko mai la fianga va Yusu va mai tato wole falo le lii ya ole fale manuia I tato ole fale fau mosoloilo na lofa malona anga le lei mo I tato le nei tai au tato se malungol tato poklami tala Samoa ya tato filo inga I peninsula nei ya ele nei fo I tai au fo ya fai fo ina fa wino tato wa poklami nei ya ele ngata lungo tato wala leo amo fa mo ya ole unanga lungo tato Sino Radio app ole tautumala unanga tato to EP Facebook page ole tato YouTube channel ya mai se fola unanga fai pea ya ala atal tato malol TV va ya male si ufongo Samoa le lua api nei taiao ya ole tato wa va lua le male pulenga male ofenga wenga tangata fa mai mo me atu no mau polo ofisa turisi ya lea lava e tu maila la tu tau au ma tu te fa lango ia ya tatu polo kalame o lea taiao ma lea taiao felo inga I peninsula ya maila taiao la sofua se e pa ia taiao o lea sofa raile vai aso te das e o falofa tuaila mtoi fa felo ia tuai ya ile swafa ma malo ia suke risol tatu li mal tatu fa ola ya pe fa il nafto ai ma ua be tatu fa salongo nei taiao ma lol soi fo ma lol fo la manuia ma malu ma ia se tatu o tunu ya mai lava yo now to tell si pa io nei o atu tatu fa fila I tatu fa talo fa ne tatu pa anga I tuila mamnua ma lole langi soi fua ya yel manatu ya wa ma ua fo I se fa silinga malosi o le tino ya lai fainga malo longa le pongisa wa mo watu ala fa I mai le nei tai au fo le stofil nei atu to ya alanga o le wa so for raile ma to talo vanita ke lau malo lavo le soifo manuia le nei tai au wa mai oto be o sili ma sani lava na ya a matou ia o la onga e uso atu loa fa mai le fai a onga good morning children ya mai matou good morning teacher wa mai oto nei tai au manuia lava matou fa aftai ya fa pe na fo I matou I nei peninsula matou I ia le alofa mleanga leo le tua I le manuia o matul pong sa ya ile po ato ana po pe na yeta to fasala ngolusul fine to la to ale al savili e ai ma se me so ona nga se ya mato I ese lava falling va ya po ana po matala to ana po ya male po mo lava le na a matamata ai ona fesuisu ya mai le malo sul savili ta vilingo savili a mai sul palasi telo timunga e ya iwa tanto nunga ma lungal tanto por kalame ya sa mawa se fainga malo longa file mu ma le to file mu ya sa eto famo tato wa fainga wenga ya ele I moele tu le moele tato leo ma moi ile leo ina I tato le wa tato pe nei ele nei taiao felo inga ile peninsula nei ya vi ia le tua lo so I formal tato wola avele ma vi inga le tua le nei taiao tanto semel tanto fa fianga nei tu inatu ya ole a tato pesen nei ole a se vai foi o tato por klabe ya ole nei taiao ona tato se mai lo le ya tu inatu ya le reporting le wa tato bible tanto tunu mesel fa fanga bai to ke lau ele nei taiao tato semel tato talo tau le mai ole fa fianga nei taiao matani u fianga I malata
manu lenga ngana o le taiao Abe o le la ua punitia po I kuau E sau malua wha susu I laua la au Sa sala le punga la au mata la uau E tio fo I Samoa whai o na taiao Amatanga o le aso whao popo o le olanga Tai au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana Tau whao le sua malie o le vine ula Mapau paunga o le dupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona manomi Me aso fou ua foa ina I le Samoa moni Tio fo I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taiao nai matani uwhea mai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taiao nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Tio fo I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le taiao nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana O le whawhiwhiangana ne vaenga le taiao, le oi besea, le tuisi Taliban, le taiao, matani u whianga I maleata, le taiao, le manu malo, ia, le taiao, le whaakeri siano ina, o le soifua se tātua tunuu, ia, epe ona mali e whaafonga, upo le nā whaatunga, le nei taiao, tātua proklame, whilo inga, le bensula nei, ia, tātua se mai na ua toe lua se fulu ma le tasi minuta le toe ntalea, o le itu lai fitu, ia tātou se mai tu nā tulu tātou reporti le nei le tala le tau, ia mōlo tātou tunu e mai sulfa whanga mai atu ke lau I le nei tai au. Leo le amomu atu tala le tau mō Samoa. O whamatalanga winga lulu wau le tau, numera se fulu ma le valu mo lau whanua ma o ngā Samia Samoa, le na whamawina le ofisa le vai tau ben sula mulu nei tau 5, I le vaveo le aso le aso whareile, lua sutasi o Februari lua fe lua 5. Whaamalu sia lam ta ingo ti munga mafa, whaamalu sia lam ta inga o lolonga,
Whaamalusia lamtainga o savili malolosi, whaamalusia lamtainga mo o ngā sami. Whaamalusia whautuanga o lolonga ino whangatu ma tā whanga, whaamalusia whautuanga o ngalu whawhati mawalunga. I whaamaumanga la tamaia te satelite lo atangi ai, whetaia inga whatupula i o savili ma timunga o le Pasifika i saute, o lo ilunga lea o Samoa. O na nei tulanga ma ale ale o le tau e au maia timu ma e mamafa ai pupu fa pena I wila ma fight tili fa atasi ai lo longa I vai tafe uma mana ufanga ma walalo. O le isi fa upoponga e au maia au o savili ma le losi o le nai tu lau savili mai mantu I sifo e o atu I le 5 anga I atu le ono 10 kilomita le tu la mai fa atu tau ni so taimi e si ti ai ma walunga o ngalu mauma e sili atu ma le whamita. O nei winga lolo wao le tau e ono a fia I Samoa mo le so se ia o atu le aso a tai au lea. O lo whaabalu si a pēla mta inga ma whautuanga I pe ona ta ua ilunga mo le atu nuu atua. A fianga e ono alia e mai aia mawhati munga ma e malalosi savili whatu tau niso taimi e puawa ma se e awale no whanga ma walunga ma e lolo waia no whanga I tafa ta whaala. E iai el solo whapea longa I vai tawhi te tele ma no whanga tūma ta whanga mawa lalo whapea one ta whia. O le isi wamtalanga winga lolo wā le tau le atu ina mai ia pe atali to le 5 I le awhia nei. Here's our public and marine civil weather information number 18 for our Samoa, issued by the Samoa Meteorological Division at 5 o'clock on this Friday, early morning today, 21st of February 2025. Heavy rain warning is now valid. Flood warning is still valid. Wind warning is still valid, and the marine warning is still valid. Coastal flood advisory and high surf advisory are still valid. The latest satellite image in this morning continues to indicate the active South Pacific Adventure Zone still lies over Samoa. Thus anticipate rain with pretty heavy falls and a few thunderstorms, which maintains a risk for flooding in major rivers and low-lying areas. Also anticipate strong northwesterly winds of 55 to 60 kilometers per hour, with periods of gusty winds, and this sustains the elevation of wave and swells, heights exceeding 4 meters. These severe weather conditions are expected for today and could prolong through tomorrow. Henceforth, the above highlighted warnings and advisories remains in force for all of Samoa. Potential impact for Samoa: heavy downpours with poor visibility, strong winds and gusty periods, foggy and slippery roads over mountain passes and ranges, pulling near roadsides and waterways, likelihood of landslides and flooding in rivers and vulnerable areas, strong currents and very rough seas with danger surf, possible coastal inundations and beach erosions. And our next severe weather information will be issued at 5 o'clock this Friday afternoon. E alena o le ta le 5 I le awhiawhia nei ia le ai valo ia le official va ai tau I le peninsula manu nei ia o le a mauai se isi whapoponga lanta mai o le tala tau ia mo se tātou tunu o le whaitanga lona sfuluiva la le nā ia le ai tau ana tau mai ia I le tā 5 le awhiawhia nei ai whaatalo vantu toke lau talo vanima lo laval soi whamanuia ia so mai lo whaafonga le reporting nei tala le tau mo tau le ala na whaamawina lo fisa na whaitau le afa le 5 I le vaveao nei. O winga le tau se vainga whaatupula ia o peawa mao le ea lo anga I malia mai I sauta le antutu lau ma ia fia I pea vainga I sauta le antunu I auma timunga o lamta ingo sa vili malo losi le o whaamalo sia pea mo o ngā sami ma lau whanua le antutu lau. Vainga le tau mo tu lau whaamuta mai le vailuanga le boa nā nei ma o ngā sami ma lau whanua o sa vili mai mātu I sifo. Tolu 5 kilomita le tu la mai whaatu tau ni so taimi so soul sami e timunga mai mawhai ni so taimi whapena wila ma whaint tili wa inga yona tuatu o le a timunga mai mawhai ni so taimi whapea fo inai wila ma whaint tili. Talavani and good morning once again to Kilau. Here's your morning forecast for you, and this is recorded at 5:30 in this Friday early morning situation. An active trough of low pressure lies low moving to the south of Tokelau. Associated clouds and rain continues to affect the southern parts of the crew. A strong wind warning remains in force over waters and land areas
up the Tokelau Island. Focus a minute tonight for Tokelau over waters and land areas. Northwesterly winds of 35 to 45 kilometers per hour. Castor times, Rousey's, occasional rain, heavy at times and few thunderstorms. And for Fredaluwa Tokelau, occasional rain, heavy at times and few thunderstorms. And your next update will be issued at 15 minutes past 4 o'clock on this Friday afternoon. Ai fo'ile, whaamoemoe official vaitau, o le amaua sa isi whapoponga le tala le tau la te mai mo si tātua te moti tua oia Tokelau i le 15 minute te a i le wha i le afi le so. Te tele lawa le pulenga ma le official vaitau le ua manino le whaafunga mai le tātua te nuu i tūlanga e pe o na iai le tātua tala le tau. So la le ua manino le whaafunga mai le ai ma se vaenga i suia. E pe ona iai la so nafi o ta o tonga lawa le na le a fo i lava o mai lava le tai au nei o le vaenga lava na le alo o tātou iai ma o le sa manino le tala tau mo le tātou tunu le tūlanga le ai au fia ai vaenga lava o Samoa i le so wha solo atu i le aso mua po o le aso to na i a tai au tūlanga na pe le tātou tala le tau whata se fwoi mal whaafunga mai a Tokelau i le nei tai au. Se mal tātou taimi lea ua toi sulwha minuta le toan tā leo le itu lai fitu. Tātou se mai nei tātou musika le nei tai au. Tā le itu lai fitu le whaafunga lea i le lua i whaasalawinatu tātou talfou o le nei tai au. O le sao le ovebese a le fitu lima. O le tai au i le aso whareile tai au le whaifai malie. Whaifai na uanga mai lunga lal tele. Whaifai malie. Mailo o wala. Tūlanga pe on iai ia whemalanga inga o le nei tai au. Musika malie. Musika malie awe fefe mana ia sivae. Musika malie awe fefe se mai ona tene usumai la pese malie ala tata mai mai siva siva mai pata mati mau so mai lua au ale pao se so ani miti para lolo awala te ta pali la pera me se ta mai Early in the morning, she would
gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya. Hiva, tengali, tengali, ona hiva.
Fiangana musika so I whewhiloia nei vaenga le tai ao le wabese nā le niva sua longo I tino matangi e le lei e oe o le langona fo le nā o le peninsula nei I le hanga le lei ma le alofa o le atua mo I tātou. Tala mautinoa
tau fia ia matapunia o ngā umalawa ia e pe ona il whaasisilanga nā mai le matanga luenga wa onga ia maanga nuu ia le whaapea mai ai. Tapunia pia wa onga ona tulanga lolua le tau. Taluai ona la ta inga mawhautuanga la tamai mai le official wa ai tau whai loa antua ia onga uma a onga le malo a onga ekalesia ma onga tuma oti o le atu maule tapunia wa onga uma nei le asoas rai le lua sutasi o Februari lua olu lima ona o tulanga wha le tono le tau. Mantou talo sangaina malenganga wha alo alo wha aton sili wa onga ekalesia ma komiti wha foe wa onga tuma oti ina ia muli tai le nei whautuanga mo le saunga le mua tamaiti a onga ma le au whai ngā luenga. Wa mai tawina le official wa ai tau le wha atelino tulanga lolo wa le tau ma o le whautuanga malosi ia tau fia pia whanau le whale se ia toi maua atu se isi whaasila silanga. Mātou te whautuaina pule a onga mātua ma le malu lau tele o le antunuu ina ia whaamua pia le saunga le mua ma ia mata ala whaasisilanga lo ia mo le sila fia lau tele ia o whaasisilanga nei na sainia e le afionga le ofisili o pulenga au Chris Hazelman matanga ruenga wa onga maanga nuu ia le na o le whaasisilanga tāua le na ia atalwai o le wataton nei le itu lai fitu ala mai ismailo whaafonga i le wai whaasala wanatu tātou telefone dei tai au tāpenina tau whaatsia fonga i nātou le sunga matau aile sa ako i whaalolonga a le company supermarketi a mau i sale ufi. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga i tala fonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si ufafonga o Samoa, le 2AP. Talo whale tātou atu no o ai alo mai au se whapoponga o tātou tala whau mai vai whanua. I ulua i reporti, e leo toia i lava se tu malo toa le whaasafua ina o se vai ngā tupe mo le lātou polo keti o le miliona mai le malo. Ua whamanino e le matanga ruenga o tina matama i tai a tina e wawhio anga maanga whiso tai. O loo whaanga solo pea le tūwhatu whaina o le tamau ainga, mo i tu malo tutoe mo le miliona nona tolu. Ia, o kako i kumalo ia ua foi, wa mga mai anga sangi la ko whani da krimi. Ia, sila fo i se ronga e amai ali ia se tusi. O le miliona o longo lua whanga ingo vai ngā kupe, ia, whakasela mo fufuanga o atina e po lako pai ale ti se tu malo. Ia, o ngā whama whailola ia langa avelu mo le komiki e ilo komiki. Ia, o ngā pasi e ilo komiki e whalai kumalo ia ua mai au nga sangi ala ko marianga tau tupe mo le milion o long koru ia mai afu wha makula ko vai ngā kupe e ia whaasaleanga wha ia o whaasaleanga tasi waisingano kasi a mesfo ia vai munga wha ia o le gaming e koru kako kumalo le saunga e ko sangi la ko whani la kurimenti le asunga fu o le asfo ia ia whale ate tasi palauli kasi a mesfo ia inga le tai Unasa via ne tu ala le whaululunga o le poloketi moa tina e tu malo. O le taifitu sa lau afe lea ua whaamatuu mo i tu malo te itasi nei. E ofi aile sa lau ono sa furu afe ta la mo le whaalileia o au nanga i ofisa o fono whawae. Ato ai ma le 5 sa lau whaas furu afe moa tina e tu malo. Ua whaailoa fo i le masina fau e toi amata si ai le malo ma le komiti whaafoe o le poloketi. A tina e na whaia i le vaivaenga lona lua o le poloketi la vale nei. O tele taunu unga le lei o le whaama i tele nei mōna i o tātou tangata. E le sa o tua ingai peo na whaia whaasanga le kamupani wa alele o le Samoa Airways i le vai aso nei. E whaapena iei se pusa maliuna au ina mai se tāsio wa alele. Ale nei kamupani mai i pangopango. Ai ele iei se tino maliuna au mai ai.
ai na o whala au whaasaina nei ai i te tonu. I le whaatara noanga tala whaumai vai whanua ma le loia le Samoa Airways, ia le paletai tosi mai atupua. O le tūlanga la leo o iai, o le umai o na whaavere mta au pula ofiso leo. Ma wale te solo muri fo le company va lele o na ua manatu le company va lele. Wale tau na avere mta au pula wha misilonga. Se ia whai e se fuanga wai pēna e sira fia. E o tele wha matalanga so o na whai, ma so o na lafo i rungo o pēna te whai rangi nei vai tau. Ai solo mua mai e ni tu stala walu wha le tapasa so se wha matalanga e le ngata e tua inga le wha abaya. Ia le ngata i lea o tua inga i le ini wha maoninga. O so se utala va American Company va le mai tutuila mai Samoa fa pe foi mala watu nei a pia ave o tutuila. E ia whainga wha American Company o mai ona whaata o to e pui ai tūranga ia wa sira fia foi so se utala va mai fafo. Ia a me se lava le pusa maliu le tua ia le company va le. O la i tangata na o mai o tangata i ne na tau mai le pusa maliu le i va o le customs o le vaenga o le tiute o vaenga o le fo ia vaenga o mai ona tu fatisia le company e pui ele mai ngau te mai fafu mai nei. O nei tua inga na saunoa le paletai ua tu umawala loina ile au nanga a le kamupani va lele. Ai ui lea ua te talo mai le Samoa Airways ina ia whae tete. Ma mata ala i whamatalanga i ono ta se ina ile toa tele i lunga upenga o whamatalanga. O le tautua na amata mai i lona ainga. Whaasolone ai le awhiuanga, se ia o atu i upu whai o malo. O le savalinga le nana tawasa mai e le tamali i ua iwa se fulu tausanga le matua o le soifua. Le tawha ia whaaso o tauloa pāti taula papa. O le awhiuanga ia whaaso o tauloa na ulua i tauwa i le whainga pālota le tunu uli tausanga ia whiwa se lau iwa se fulu malitasi. Ma manu malo ai le tofio le tu malo o nganga e maunga numero lua. Whaawa wai lava se ia o le tausanga ia whiwa se lau iwa se fulu maleono. Ma manu malo ai li tofio le tu malo o nganga e maunga numero lua. Ma whaawa wai lava se ia o li tausanga e a whaiva se lau iwa se furumale ono. Sa tofia e a veama minista o whanua ma se sio manga. Ma le minista langolango le mitanga nuenga o whaato anga ma whainga whaiva. I lalo le whaamalu a le whainga malo a le vaenga whaaupuwhai e pui ai a te tau tangata le HIPP. I se toi te pailo na soifua o ina na ia tā uai i le whaatara noanga ma le polo kalame o le soifua tautua a le TV iwa? Tāta mwhai ai. Ia na awe au i rea da o mo ni primary school i fusi wharaputu la whai. Oi. Ia mwhai ia o mala o mia hoi ia. Awe leo au nea o ngā tapo sa St. Teresa School i nai nea o ngā le popoi i taputu la whai. Ia o maro. Ia tue fo ina. Ia pa matua ina o te alu vai pouri. Ia nea o ngā maurungana ko loroi vai pouri. Ia na tupa i au na tupa ale whale tonu mai ia o ngai. Ma le pewe ia a vede la tau watu a vede matu a o ngā wātasi vai pouri nā vai tei. Ia o mai vai pouri ia o mai hoi. Ia ngā o atoi vai pouri moloa ia o si toi inga e noa ia i ona sa vai te au vai pouri. Nā sa pule hoi nai vai pouri. E tō te lea o tō te maiti. Ngā tō lua te maiti o pōru sa matua o ngai i ngai whale ura o i nai Vai pō. I a pia. O ngana o tu sa mai o ngai. Ma le pelo a vele o tura pasu. Ia ma ia o rā o so nā lea nā. Ia o ngā o le sa wai o kama mātua. Ia e na mana ia na o ngā tā awa awa ele. Nea e whaiwhi auru. Nea ngā o tamaiti ia. Mawale ha meo neima. Ia o te lea o tamaiti ale.
o le tu malo oto ngai saleka ba ia male o mai de so ia ele nonga o da a vele a pai ia mai me poru mai a vele ia e pe yon so tanga le na o so tanga na O le nei te mali e pele ia te ia le afuli lingi e manui ai le ainga. Na te whaataua le awai maamana ia le au nanga e whaia i le afio anga male e ka le sia. Ai sili ai, na te le tu mamai na fo i le sua malie o le avea mafofonga, o lo nei tu malo i le saufa inga whai pule o le palemeno Samoa. E le ngata i lea e lau lunga ia te ia le file mu ma le tutu whaatasi, o tangata umai Samoa. O ai le malo e tula mai. O lo lango. E le popese nu. E whapena o teimi ala tō e whisui ei le tunu. O Samoa lau tofia le tunu. E pule a Samoa i la tofia tula mai. A umala le paloka. Ia whailol malo. O le manuia la tunu atoa. O le mea nāle tau tsairi ei. Ia matatu o le ngangalo fo mai neto. E to o se fulu o nalo, mana tu ua le mafutanga malona fale tua ina ua fai ilangi le folonga, i le tausanga lua fese fulu ma le wha. I tala mai ta alonga, na so lava manu malo e tolu o le au neti polo e tamaita i Samoa le tifai moana, i le taamirisanga le Pasifika leo le ufai i Ausitalia. O le taalonga mua na manu malo ai a fiti le payaso nei, e 5.5 i le 5.5 fiti, e 5.5 ai na maua le tifai moana, i le la taalonga matonga, na malolo ai tonga i le na o le 5.2 o latou ai, i le taalonga lona tolu, na taa alo ai le tatou au ma le au mai Papua New Guinea, na toi manu malo ai fo i le 7.2 ai a le tifai moana, ma le na o le 5.2 na maua i Papua New Guinea, o le whailonga lava lea e loa ai le matua i mawalunga lava, o le tūlanga ua o iai le whaatinaina, e alo tamaita i o Samoa o le nei taalonga, o se whi au fo i mo whanau tamaita i le tātua tunuu, e iai le naunauta ingaina ia awai le taalonga, o le toa lava o le loto e whaalangulango iai. Tala mai de Pasifika ua tusi le komisina mawalunga o Fiji o lo i New Zealand anga ilo na malo, o lo na finangalu, ia whaamalamala i tangata o Fiji o lo o fuafua e malanga, mō ngā luenga whaawai taimi, mai ngā uma o loo au fia i ala tau mali e ngai sainia. I le whaamatalanga le komisina o Fiji lungo le leiti o whaawau malo New Zealand, ua tā ua e le te leo whaafitauli. E alia e mai tangata mai Fiji o loo whai ngā luenga i New Zealand, o nisi ua whaasea i tutongi, o whale e no whai, ma o atua i lava ina so sola nisi ma whai ngā luenga, i nisi o kamupani e le i whaia ni ala tau saini ngā lima mua. O le toa telefoi, walia e mai ei whaafita au li tau awa malosi. Mao oai i le telepe whale, whaiani whaau o ngā lima, manisi ua nofo i lungo a wala. Ai pongai umanei whaafita au li e peo na saunoa le komisina o Fiji, o le lava o le sila fia o tangata, i whenga inga sai nia makamupani o le amalanga e ngā lulue ai i atunu umamao. Talafona mo le nei tūla manu e tele lava singo le nei aso. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino e, mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si ufafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya Family's Favorite. Available now at a store near you.
Tamila wanti ne vai ngal taya o le ua se fulu fitu minuta te inili tu la e fitu ia o le ulua I fasala wina atu le nao tātou telefou ia o le nei vai ngal taya o pe ona whangaina ia e le sunga matau aina isa ako tu nātu I whanononga ia a le company supermarketi a mau I sa le ufi ia ele a nei foi a vai ngal taya o. Tātou iai pe lunga le tātou a whailo inga le peninsula I mulinu nei, ia, lea fwoi wā. Se mai le sao le sunga ia tupai, ia, e le nei tai au. Ia, malole, sai fo manuia le sunga tupai, malole usu. Ia, tai manuia ta Filipepe, ia, malole fonga, ia, me se foi o le nei tai au, ia, ma le longo pui ali I foi o le mamalo si o tātou wā tunu. Ia I le nei vaenga o le tai au, tā lofa ma le lau fonga fia. I le tātou pon kalame o le nei fo I tai au, I le whilo inga I penisula. Ia e meisai fo I pe ona si la fia le tātou antunu. Ia o le nei lava e whanga solo lava ia le tūlanga o le au nanga masani. Ia a le tātou wala leo fa pe fo I le tātou wala ata. O le longo pui a li I pe o le tātou atunu I tūlanga o le tano o le tau. Ia ma tūlanga o le lolo wā. Ia pe ona tātou wa ia. Ia a I le onga tutonu o le nei vai aso, ia ma le whaasolo mai fo I le whai unga le nei vai aso, ia ma lo le onu sai, ma lo fo I le tatalo, I lo tātou wā tunu, ia tai au manuia, ia wā te Filipepe ia o le nei aso, ia pe ia na o mātua o le nei o le ata pena mai a wā ia le whianga I mga luenga, me se lo tātou wā tunu, ia e pe o le whanau lava ia e toi avatua I toi whaamanatu atu. Ia ele o mawhai o na whantonu uina ia ni a onga. Ia amata mai lava ia onga malo, onga e kalesia, whapefoi ia onga tuma oti. E pei ona ia ele whasi silanga na tuina mai ele mtanga luenga wa onga maanga nuu. Ile aso nafi, ile afiafi, ia ile tūlanga, ile le mawhai ai ona whantonu uina. Ia tūlanga ia onga ale whanau ile ni aso. Ona lava o le manunga. O le saunga le mu o alu mawhanau ia I nei meane ua tula I maise wha le tonu o se wha fita uli foi ia mo nei alu mawhanau ia whaataro whatoi foi alu mawhanau I le nita ia o le sita mai titi ia to Filipepe ia le la wa ala I lon taimi masani ala ia ta pena I le aonga ia pe ita iane ia ua wawao foi ia ua lava le tūlanga lolo wao le tau ia ma le whianga I fo I o le tātou atunu ia ma le nei aso ia whaatalo whatuai I le whaafonga mai ele atunu pe a whai le nawhatu a maua mai ia ele ngata I le tātou ala leo ia whapele tātou Facebook Live ia ma le tātou YouTube ato Fili Mali el tūlanga na e pe ona a saunole sunga ia tupai ia o le whangasalonga lawa le na e ila le sta mai titi la ua fa umi falor I af fa fangwa kulunga ka lai mai lau ulu lau ko ulu ma lau ulu fa mai se mami la fa mai ria fa ya o ngai le sia o nga ai le sta mai titi fa fangu kulunga mai vai mai ale mo e ka ngakai fa fangu ya ai sa o nga nei te mai tia ai so langa ya o ngai e fa fangu ngo fie o e pe fa fangu o vospa te fili fai aku le I oso le lau le vanga uala. O le vanga ule ako mea ai wanga le pawanga le mea. E mafau e anu le o ngale amo le ako mea ai o se upu ia I whaalongo le fai a o nga o ia. Makuare a ia. Ka lofa si o walofa. Ka lofa skoi inga masilo makuar ki ngai whaakaulau lancha. E uia I le o le angasasa le ulu. E ale na miss o le sta mai titi e ala nga vinga e fiala unga fiala vai langa friend manga wo e la o e nga ia fa ngau wa o e over mal tos fulu la fa ngau o la sko akele la fa ngau onga tole kambanga e fa kulo la kulo ale silese o la kikinga fato le fato onga la onga mata ya fa mai lol kala se o sistare le ona plan fa ngau le ale avela onga mai faila ia I por o a meo vaenga le tino e fai o vaku e jay o le ulu e a fa mai o le ulu e songi ai sorry aso mo ko malo na o ka a tawa mai o le ulu e songi ai va sorry le ainga se ya o le ulu e ma fau ai sorry a makati se me ko malo
Ua whaasise uma e la walo rea ia vaenga o le tino ai me se foi o le ngalu wenga o vaenga o le tino le tangata. Ia o tūmlanga ma faunga whanau. Ia e mau e foi le ata i le sistemi. Ia au o whapea lo le se tupe. Ia mau wale ata. Au mau wale ata me le whanau o lava le na. Ia o tu enga tai au foi whapea nei. Ia o lau alewa nga kuile umauna o na tui ia lau kalie o lau ulu al to ina. Wai whapena ia to ina e le nga whatia na punoulan. Ai fia la e whamalo se iona a au. E whaau mi ala la au. Fisi vai ngal whama ai pese kao vai anel tai au ia numan ma. Ia la alea kuila ulu. E umai whang whamalo skingo sko inga. O mama umalalo la ulu. Ia, faiol mama la ulu. Ia le foko ala mai liska mai kike se ka la ulu. E se ka ala ole la pisi ia awo uma nga ka ala stoi. Ia fa malo tu infantano fanto ile nei vai ngole tai au nei tina mata mama tu. Ia me se foi. Ia fantalo fa ile to tele o le mamalo le tunu o mafuta mai le Facebook page. Ia me se foi o tatou viewers. Ia pe ona ye foi ia le po na po ile fanga solongo le tanto polkalame. Ia me se foi le tatou nanga masani losful fai tula. O le to tele ona o tatou inga. Ia mana o tatou paanga foi. Ia pe ona mafuta mai lunga le tatou Facebook live. Ia ua momoli mai ia ua lofa ia ma ua lofa mai la tu ai ngai sa mone ono le tūlanga i le popole i le lolo wa le tau ia pe o le tele ia o New Zealand Australia Amerika ia na vala au mai foi ia fa i le anpola pe ona te tala i le laina e lua tātou vala au mai New Zealand. Manaia. Ia, o le vaenga lava ia pe o na whaafiwhina fo il pōna po. O le vala au mai o tātou a inga nei mai New Zealand, ia mwhailo mai. Ia, alofa atu, ia sa nofo popole foi, ia le tua, tūlanga uma whapena, ia. E pe o le anga nuu masani ia le atunu o le susu e ale whaamalama ia malofa mai le tātou ia whaamalo whaatalofa atu fo e ui e tautele o alala mpapa au nei ia ai o loo langona lava le alofa ia ma le mawhanawhana fo i o le la tau fo i te talo Manaia tūlanga nai pe nei ia o le sia o nganga o tātou o nanga lea ua ia tupai ia o fiso ta inga fa nei ona po ia wa se ia vai la le fai ngofia pe ia la vidi mai i le tau fusi pe ia ale va au mai nisila va ai le mawa ia male tu le leila le o fa nga ina o tato penga to fa ilangi ma so ta inga fa nei ona po le fai na mau ia pe vo ila tata la noanga o le tata noa i nei le o le tate whenua i nei le pensuna. Ia, ala e peia le i nei uma i rama malo le anturu i la tau le mai moa mai. Ia, whaatalo whantu malo so i fua. Good morning, good afternoon, good evening. And goodbye. Ia walanga e ia isi antunu u lai maa ua mai. O le wa uli la tau. E wo inisi le wa fiafi la tau. Ia, tulanga na e peia ona iai. Ia pe o vaenga na ia e se fo le si tulanga pe o fo na tala ile tanto la ina ile po na po ia wa le mo fa na tali uma telefoni ma le to telefoni o lo malo le antunu ia sa mai ia tulanga fo ia o le reporti o le talo le tau i le lanto fo i no ia ma le lanto fo i pitono ia ai o le au fu ia na po ile ma tiute ma maui o le toa tele o tātou wala au e mai le moteli sa la fai. E tele ina wana au mai fai mai. Ia o le mokele ia o le savili ia. Ai pi e salo pe o le lata i le se fulu. Ia ai to e wala au mai fo. Ia o le nei wa toa. Ia o maua le masele. Ia e na o le maa ulua. Ia o tūlanga le na. Ia e whaftai. Ia pe ia na. Ia mai le poana po i lau tiute. Matua i o le tau fai atu ai a tupai ia o le vaenga na o musu alau te wha lewe lawe atu se i ka ua tu tala le lei le mana ia le tau a u wha longo atu ia
wa mamao hala wat ana matua it lele po to alele savili ai ma se mea nga se pele ato se 2 minute na pala se nei masele ailen timunga mama ai mea nel tayao o le ata le le pe ona vai ale salu report tala tau ele ma se vai nga suia so lai ave lava tatou sta I lava tala tau mai le official vai tau to telefone nei tangata na matou tiu te fata siana po na matou eva mai ama vala mai telefoni ma fo nei tatou vala au mai America Samoa wa mantua le au ile au nanga le amoni ma fast food ona ia tatou vala au fo mai to ke lau tulang e tau tu sa lava Pasifika ele taimi le nei tulanga pena to tele la mafuta mai lunga le tele tu pa fa talo fa tu le malo le tu no lo mafuta mai lunga le tele fa yo le na anga mai fo matalia le nei aso me se fo I tulanga nga luenga matiute tu na le sa le mu fa I lava sina ma se o le wala mal tulanga fo le o ila to le anga mai le tu I sisa ile fai tu maui o le tulanga nei ai wa mantua pe fai singa maunga o vaenga na tele na afia ele so matulanga na tu na I fo le sa le mu vaenga na fai mali mai ai ma ave fai tete ma le tulanga fa pena o le fotuanga masani lava o le si vaenga fia o fia moliala u fa malo ma le fa fitai fo ile o nanga le PC ui le lo wa le tau ai o lo fa pena lava on fia ngai la to ma le fa tinu ino le la to fo inga luenga ma le la to pito la wa le moni ai o le matua finga ta o nga luenga le ai mai se o le anga le tau ai no fa ma o mai la to update matulanga o lo o fanga solo ila tunga luenga o le si vaenga o le LTA pulenga fela wa inga lungo le amulteli tele na long pu li mai le tulanga fo ile ele solo o le pala lasi o la au tulanga ile papa yo vaitafe vaenga va pena ma au wala fo o le ale mfai ona sopo pi o wala si ma o pulenga nei ma o nanga nei o le faftai mfai ona vave mai ona tali matu ina tu le malo le tunu sila fia I vaenga ele mfai ona uia fa malo to im fa talo fa tuai I pulenga nei malela tu fo unanga malela tu pitola sa le lava ai mai se foi fa talo fa tu le pulenga le suavai le foi wa mai la tu fa tuanga ona le o tau fai papa uma mai vai tafe tau la uma lo tafe ngai tai le sami wa matua I pala lava tu lo tai amal fa mai matua I pala lava le suavai o le lana fa tu ina fo I le pulenga le suavai fa pale vai timu fa puna le suavai ne te o fa se ina mo tu sia tu le nanga le suavai mo te malau ona tu langa le o le me o le vaenga na le popole ai no nei fa te lava o lawa amatona pala le suavai fo ila no fuanga apo vai yes o tu langa na mai se voila o le fautuanga male so ni mai le matanga luenga so fo male noina vaenga umalavana ai mai se foi tu langa foi la leo le tau fio fa lau no fo le tono mo ta malau wow o kelelo ya o pe ki fia ki kai ele vai ya sola o le mea mana o vo ile si fa se makaukia nga ya ilunga makumukia ya sola bukia ai se vaenga vanga le o le pai le o isole e pe si ko ai ma anonu ve ka iro foi se o kamasoka vanga pe a se i vai nga o isole e umalongo ko fa se nga yo ko se lo ko fa ka di fusi pa wa ale nga se ilonga fa ala kwai mai lunga fa to na o le si tulanga na le o fa tu mai le mtanga luenga le soifo malo loina ta o file nei fa na wa fia o tamiti mantuala lawa o ile pala I vai ma ile sia mai ona fai na yo la to tino ile tulanga na ma fai ofu ma fana ai mai se fo yo na ita mama na tina ma tua o le si fautuanga a tuaile mo manatua tulanga fo ila leo le si vaenga si ino la to fala au
ia vai nei te wangalo fala a wal tai au tali lang malu wal tai au ia ole fautonga masani ana ia male fa manatu ia ina i mea ane ua tope mai fo ile ngaluenga ia ngaluenga inu fala au ia pe fai fo ise tau singa ole tai au ia ele inuina fala au ia ole vaenga masani fa longo ika ia e malolosi fala au ele le ale fai le ole tau singa ia ona inu ile fala au ia male tulanga lava le vai au itula me se lava ila tu foinga na ele e inu itula mai e tu tai ono tai valu itula pe tu tai mi le inu ino fana au ia mana tua le tai mi le em fai e ona tu fa fo isia le malosi fa wa fe au manga luenga ole se mai la ile to feeling ia itulanga lo wa le tau ia me se fo ile fe so wa ingo le wa ia nei tai mi e moli fa malo ile tato au tifa moana le tato o miti polo ti kile moe le po a ko moe na fa yar ma por kala me mamawi ala ya lua la utapua inga mala utatalo ia la skala mai ia ole mol sir fiele tunu wa fa ta lunga so al tato tifa moana so o mal malo man malo ile la wa italonga mafiti man malo ile talonga matonga so o mal talonga Papua New Guinea o ana pola le ana ta aloi ia male awale national os ia national os team ia ole I unga la le talonga le nei Samoa ia pole awal tifa mona 5 fun mal fai le fast fun mo le lua mana ia ia o se tulanga mata ngofie ia pe ona ia fo ia le tatou au ne tipolo pole tatou au tifa moana mo le toi fo il fa malo le sunga le tamaita I fa ia ngulu ia le sunga ia Nathalie Matthews ia me se fo ilana pulenga ma le tatou au I le tulanga o le fa fo ina fo ia me se fo ele fa ngofia ni tau vanga ia male ni tambil sanga to e tasi la le talonga le tali ai ia le tatou au le fa ia le vainga fo le ta o le round robin o to e la le talonga e tasi maskotilani mai alola le talonga maskotilani ia ona mata lola I o talonga faitaulia fo ile sa ile se ampini ia po le ole a veina ia le manu malo le nei tamlisang ia ai tatu te talo pe talosia o te mana ai manu malo te fa moana ia Scotland awa na Paulo le au le ato Europa le filo ai tamlisanga nei mana ia ia pe le vainga na ia ma ole ua I taimi fo ile Scotland ni tamlisanga ni ia e fafta ia toi fo ia mfa malo ia na ole tulanga foi le na o le si vaenga o le tanto o man Samoa te into fitu pe ona maua o le fai ungo le vai so nei ia o le atu uai le tato au te into fitu o man Samoa ia le tato watu no aianga ia tu I Cape Town I Africa I Saute mo le tamilusanga o le HSP 7 Challenger Series o le tamilusanga nei ia esa ilei au e fa pe na ona tau va mai au mau pito au mau lalo e fa ia mai le HSP 7 series le tele na fai tau sanga ile sfululua au le po atu no ia tono le tamilusanga ona ta alola ia ma au ia fa ona sa ili lola ia o au e fa ato ia le sfululua mo le tamilusanga le sfululua tu no le HSP 7 series na mantala noa ma se revi man ko vo ila e wo ma mai ma mo se levi le ifiti e ai la na fa se ai te tau la vona fa to ia au sfun mo le ono ia ole tamle sanga le awa le pe sa mai tau ia tau sanga le se vai tu nei ia na lo wa alu na sfulua ia ole fa se ala se revi ia ole toi tu ua vanoa tai pe ole mea na yai mo mua ia ole fa to pe ole au sful mo le ono ina ia mafai ai ona a to le fa tino ina ia o tamle sanga ta longa yo ia pe vai na ia fa malo toi foi ia me se foi fa manuia tu tapenanga le tanto o man Samoa ia me se el tapenanga foi el tato o manusina wale tu ua le tato o manusina
ia le antunu ile amatanga o le vaiaso le nei. Ia ataluai tupa i o lea wa afton le tula fitu. Ia tātou se mai lungo le tātou proklame le Terina Stop 10 e lunga le tātou a whaino inga i le Peninsula i molino nei. Ia whatalo watuai ma tamaitai o Terina. Ia inai paanga umala wale tātou wala leo tu ipi ma le tātou wala ata ale TV iwa. Ia malo le usumai ma lo fo ile ono sa mai tiu te mawhaiva whaawau ia ole amatanga o le whaiunga le nei vai aso. Le ole antamu antu o le whawhiwhianga aluau mai Amerika Samoa siri nama si mea mangu mangu ia e maua ala e maua file mu. E Terina Stop 10. Mama,
Every morning when I wake up, I drink my coconut. Every evening before I sleep, I drink my coconut. Coconut, 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 Whawhiwhianga o tātou Interina's Top 10 i le nei vaenga o le taiao ia ma le coconut ia o le popo ese lava recipe ia e ngā sese ai le popo le lai wha mafa le au bese le 5 stars le wha ngā ina o le popo ia po le pepe i ngā sesenga ia o le kama vo i leo le leisa wha popo e matua i mānai a whetau i le lei lava ma le timunga ia ma le malulu e pe ona iai ia e le nei vaenga o le taiao e mai se foi ia o le ala usu mai e wa o le si vaenga ia e ala popo lava le taiao ngā sese le leisa wa popo ia ona saulea ma mai le ofisa breakfast ai, lunch ai, ia toi mānawa fo inga luenga, ia toi wha uma, awane ia se mea nga i mga ialwhane, li i tupai. Iyo, e wai ta wane vai ngane o leisa whaupopo, ia toi tu wantu voi la wa ele au wha amuli lwhane, te bine le matua, ia, ko wale sa whaupopo alea, e alwa kua ia ngei kai au makala kai au. Alua koe mare aso a koa ngai awange ia se si fa fo koe vili mai ia ka ngua kwa le ofisa vili mai ka i koru sul mingu ke vili mai o ko ale umale ale sfa popo le ngai le aso ngai ko kere ko alo ai ngalo ile tasu lua ai vili mai ka mai kile fan mami wa umale nga ai vai ngale le sfa popo ngale kasire aso ngalo wala tsa popo e tūlanga pe ona iai ia le ia nei whanau ia wana nofo fo le whale wa kele fo le mea whaingana soia e ila mare sisi uleo ngā ke whakua wa kongo ngofo me fo ki ngā ino ulungi soia kou e fai ole tinga ai ole ngutu ia mai ane fuli ni tai ia nei matua ia mare mea nani ole Kapel TV nga aloi marques pa. Malitele foi maltanga me ia silo matua ole aru I fafo sau kokongu aru I fafo sau kokongu ia ngal filo ia marfus pa wa moi. Aila faila ko inga ka skama inga ngo ko ia sola kala giki e ila le sio antinga e ula falle yo langa o langa pepe e masanga sorry ke vai ko ful kama giki ko fule vai ka mai giki male ia lava ia nga ngoa lea mai le piko ia le si ia ngoa le si ngo vai nga ka o ko le lo makua kusala e be engar ka ikasia mi ka fikolofia ku I nga fiu ka mai giki ka ia ngofo le or ko nga mera nga fa ko nga songi ia mai sela la uskonti like ia vai nga ole afia nga I foi ia le au no fufale ia me se foi fa na ia ile nei foi vai nga ole tai fa malo tu ia pe ona tatu el tatu pokala masani le tirina ia o se vai ngai I fa foi atol tatu officer ia tulanga pe ona ia I foi ia folinga vai ole tau le nei vai nga le tai au ia tulanga le o iai sila mai foi al tatu o tunu o le tatu watalena mal tatu fa e motulna ia o lo palasi lava nai wanga mama ia mai selvai nga tu I tua ne o le a onga le malini ia na ile tatou pou au tu le na tatou fa salonga ia o se tanga il na le tatou tunu ia I folinga fo I le langi folinga wao ia ma tatou wa moli fa sino na ia o tatou moli ta yala na ia e faingo fia I ona sila fia fo e si vaenga le insinia ia o le ai e se kueli lava maseki lava vaenga uma ia amazing we pe le ai lava se me so ona nga se
ia i le maitau atu. E angi malie lava ia laua la au, ia o ata na mfolinga wa aia lana, ia o tūlanga e pe ona e toa le lei lava le savili i taimi uma, e na o sina angi lava, ia mawaenga na, ia e wa aia lo la a tafa, wa ai lo leo o tilo atu i pe se a ka fale, ia o le afal tala la a tafa atu e, a lo matua mto ina. Ia fa mantua o manua fa manu nei, ia fa pe a wa aia lo, ia ua whaalongo lo i talawoe, ia ta pena, sua ia se matangi a wha, ia matulang fa pena, ia ole to mai, mali sila fia mali lo fo ia tātou tua awa lango mau mai ti esa. Ia i tūlanga fa pene, ia ole a tātou te tali tonu wai, ole mea moni ai, ia pe o au fo ia kele e ka kilo ui sa umangua fa, si loka penga, vai le moli wila, va ai uma maa, moli sela, moli ngau, va enga umana, ta pena ia maka i lo fo inga fai mai, ia ka ko voi fafo, kui mai pungi fale, ia mtulanga fa pena, ia o na va enga uma, ia te tolu uma, ia male reporti militaro tau, Manai al tulanga na ia o se te pana I fafo atu le tātou ofisa na vaenga tonu e peo na ngai atua ia tātou whaasalonga I le nei tai au tātou se mai whaawau tātou musika lunga tātou Eterina Stop 10 ia I inga fo'i o le motele se la whaila fiongo iwa ia I le nei tai au Patalo wantu le motele malo lavo le soifo manuia Sola le
Whawhiwhianga nei vaenga le tai au lunga tanto e Terina Stoughton mai antaulanga tangaloa ia o le atau le tai au le vaila au pito sili le nā ia ona sosoani a te oe ia o lo wala usu fia mai ma lo tā pena fia mai ia tulanga pe o nei amatanga o ngā ruenga matute ia o le nei tai au tupai ia o nei fo i lesi o nā nei le fiafi le matalia ia le tamlisanga lona lua le supa la kapi ia e pe ona fatulanga ia le fo ila ia le talonga lona lua le tato wa moana Pasifika pona nei ia o le tulanga le na ia wa pe o talonga ia te le tuli loa le tunu le vantele ona ia le tamlisanga ni ni usila ia me se foi ia o le masi ia toi foi ia me se o le aule nei on moana Pasifika le lalo le te ita inga le sunga le whaia o ngaulu ia whaalongo tana o manga. Ia, molo o ia te ita ia le nei fo i au, ia me se fo i pe o au nei, o le au le nei o le Moana Pasifika, pe e tolu atu no u le ai le entele ina tu whaatasi, le e le tanto atu no u tonga mawhiti. Ia, e pe la i lau tau maua tu fo i. Ia, e pe o lewa tau se e anisi o alo foi fiti. E whai lato au leo le tua. Tua fiti. Ia e pe o le sina vaenga o lewa sila i foi ia le malo fiti. Me se foi le au le na o le whiloa inga a le tanto vaenga tan fo me vei whanua. Me se foi o le lakpisa mua. Ia pe ona ia foi le fantana noanga ia pe ona ia fainga me alofa ile aso lulu ia le na ia fainga pa anga le lakpisa moa ia mal Pacific Os Sport ia e ala ile lanto fainga me alofa ile lakpisa mo tasi tesi malfa miliona ta la sa moa le fainga me alofa le nei ia ole fa moe ai o le whainga mea lofa le nei mai le malo Australia ta wala mai le Pacific All Sport o le antina ina le o le tantu au manusina te ito fitu o le sila ai le malo Australia ia e mese foi o le vaenga le Pacific Os o le tau mawhai ia antina e le ta alonga lanka pi i anu te maitai e mese foi lanto o finangalo e la e ina le o fulano moana ia matau ave ia le tanga vai o le antunu i ta alonga fa va malo ia e mesi ai o le tau mafai ia ofi tu pe le tanto au manusina ia o ngatasi le tanto au manusina ma le tanto au manusamoa i le tamrisanga le HSP 7 series i le fantu tai i tausanga uma e pe o le fa moe la le na ia e na mo foi le si vaenga pena fisiringi ia o lo ia le miti ia manisi foi fa mo pena ta ua le sunga ia si manu o le la to ia like a long term plan e fuafua tulo e fuafua le vaenga foi le o le atom foi sa ili se au sa moa ia ese mai le tanto o Moana Pasifika e ofi atu i tonu o le tamrisanga le supa la kapi e pe o le tulanga le na ia ai o se vai mamau le na le tanto lak pisa mo ile foi tulanga ia mau se tulanga mata ina ai mai se ai ia o le afa pena foi ona tam fai si iti ai le tulanga o le lak pi to tonu o le tanto atunu ia malesi me pena ta o foi e le sunga le ofisilia se umanu o lak pisa mo o le tam fai le e tau fiofi i alo mawhanau o loo i eile tāle ni i Samoa nei ma le malanga atu i whafu ma ta alo kon garante ma ta alo i fo i alantou kalapu ua mawhai o na saini i ai tau mawhai e tau fiofi tāle ni tono le atunu ia ma tau mawhai e toe au mai le lango fo i le atunu ia ma tau mawhai si tia lava le manu Samoa peo nei Manai al tulanga na peo na saunua ia le sunga na ia tupai ia mo le tātou a wha moe na ia e moni ai upu e le i fausia lo mai sa so kas fau nei fau tai ao ia e pe fo ila ona fau lava la ula kapi ia alo tato so tal wai le tato le tu la valu ia arba yes mai lo fa fogol to fa sala da to tato telefone o le nei tai ao me le sunga ma to ai nei sa ako tu da tu fa lo longa ale company supermarket ia mau
e sale ufi mai atato telefon se pai le sunga ya va ai mo na fulsa fa wa tato fa salongo but we na yaso tato tunu umal fa fonga. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifaa, iwa tasi tesi malitasi, malifaa mo iwa lua tesi malitasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, malahala ata le malo le TV iwa, le si upafonga o Samoa, le 2AP. Talo whelo tātou atu no o ai alo mai au se whapoponga o tātou tala whau mai vai whanua. I ulua I reporti, e leo toia I lava se tu malo toa le whaasafua ina o se vai ngā tupe mo le lātou polo keti o le miliona mai le malo. Ua whamanino e le matanga ruenga o tina matama I tai a tina e wawhio anga manga whiso tai. O loo whaanga solo pea le tūwhatu whaina o le tamau ainga, mo I tu malo tutoe mo le miliona nona tolu. Ia, o kako I kumalo ia ua foi, wa mga mai anga sangi la kufani da krimi. Ia, sila foi se longa e amai mai ali ia se tusi. O le milionga longa duar whanga inga vai ngā kupe, ia, whakasela mo fufuanga o atinae, po la ko pai ale ti se tu malo. Ia, onga whama whailo la ia langa avelu mo le komiki e ilo komiki. Ia, onga pasi e ilo komiki, whalai kumalo ia ua mai au sangi la ko marianga tau tupe mo le milionga long ko yo mai fu fa mo kulo ko vai nga kupe e ia fa sal langa fa ia fa sal langa tasi wa singan kasi a mis foi vai mo fa ia ole keming e ko ko malo le sa un ko sangi la ko fa ni la kriment le aso fu o vas fo ia ia fa le tasi ko la kasi a mis foi ia ngol tai Una savia ne tu ala le whaolulunga o le polo ke timua tina e tu malo. O le taifitu sa lau afe lea ua whaamatu u mo I tu malo te itasi nei. E au fia ele sa lau ono sa furu afe tala mo le whaalileia. O au au nanga I ofisa o fono whaavae. Ato ai ma le 5 sa lau whaas furu afe mo a tina e tu malo. Ua whaailoa fo I le masina fau e toi a mata si ai le malo ma le komiti whaafoe o le polo keti. A tina e na whaia I le vaivaenga lona lua o le polo keti lava le nei. O te ele taunu unga le lei o le whaama ite le nei mōna I o tātou tangata. E le sa o tua ingai pēu na whaia whaasanga le kamupani wa alele o le Samoa Airways I le vai aso nei. E whaapena iei se pusa maliuna au ina mai se tāsio wa alele. Ale nei kamupani mai I pangopango. Ai ele iei se tino maliuna au mai ai. Ai na o whala au whaasaina nei iei I tutonu. I le whaatara noa ngā tala whau mai vai whanua ma le loi a le Samoa Airways, ia le paletai tosi mai atupua. O le tūlanga la le wo iai, o le o mai o na whaavere mta au profis o leo. Ma o le te soro muri fo le company va lele o na ua manatu le company va lele, o te tau na avere mta au pulu wha misilonga. Se ia whai e se fufuanga, wai pēna I si le fia. E o tele wha matalanga, so ona fai ma so ona lafo I lungo o pena te fai langi nei vai tau. Ai solo mua mai e ni tu stala walu fa le tapasa so se fa matalanga e ngata tua inga le fa abaia. Ya le ngata I lea o tua inga I ni fa mauninga. O so se utala va American company va le mai tutuila mai sambo ne fa pe foi mana watu ne ia pia ave o tutuila e ia fainga fa va company o mai ona fa ta o to e pui ai tulanga ia wa se fe foi so se utala va mai fa ia a me se lava le pusa maliu le tu ia le company va le o la ia tanga tana o mai o tanga te ne da tau mai le pusa maliu le iba en le customs o le vaenga o le tiute o vaenga o le fo ia vaenga o mai ona tu fatisia le company e pui ele mai ngau te mai fafu mai nei
O nei tua inga na saunoa le paletai ua tuu mawalaloina i le au nanga a le kamupani vaalele. Ai ui lea ua te talo mai le Samoa Airways ina ia whae tete. Ma mata ala i whamatalanga i ono ta isa se ina i le toa tele i lunga upenga o whamatalanga. O le tautua na amata mai i lona ainga. Whaasolone i le awhiuanga se ia o atu i upo whai o malo. O le savalinga le nana tawasa mai e le tamali i ua iwa se fulu tausanga le matua o le soifua. Le tauwha ia whaaso o tauloa pāti taula papa. O le awhionga ia whaaso o tauloa na ulua i tauwa i le whainga pālota le tunu uli tausanga ia whiwa se lau iwa se fulu malitasi. Ma manu malo ai le tofio le tu malo o nganga e maunga numero lua. Whaawawa i lava se ia o le tausanga ia whiwa se lau iwa se fulu maleono. Ma manu malo ai le tofio le tu malo o nganga e maunga numero lua. Ma whaawawa i lava se ia o le tausanga e a whiwa se lau iwa se fulu maleono. Sa tofia e a veama minista o whanua ma se mga. Ma le minista langolango le mitanga nuenga o whaatoanga ma whainga whiwa. I lalo le whaamalu a le whainga malo a le vaenga whaaupuwhai e puipui a ia te tau tangata le HIPP. I se toi te pailo na soifua o ina na ia tā uai i le whaataranoanga ma le polokalame o le soifua tautua a le TV iwa. Tātou mwhai ai. Ia na awe au i le da o mo le primary school i fusi whaputu la whai. Oi. Ia foi ia o mala o mia foi awe leo au nea o ngā tapo sa St. Teresa School i nai nea o ngā le popoi i whaputu la whai. Ia o molo. Ia tue foi na. Ia foi mantua ina o te alu vai pouri. Ia nea o ngā maurungana. O loroi vai pouri. Ia na tupa i ea na tupa le whale tonu mai ia o ngai. Ma le pewe ia a pede la tau atu a vede matu a o ngā whatasi vai pouri na vai tei. Ia o mai vai pouri ia o mai hoi. Ia ngā o atu vai pouri moloa ia o si toi inga e no ia iona sa fe au vai pouri. Nā sa pule hoi nai vai pouri. E tō te lea o kauta maiti. Ngā tō lua te vai tō pōru sa matua o ngai. I ngai whale ura o i nai. Vai pōru. I a pia. O ngana o tu sa vai o ngai. Ma le pelo a vele o tūra patu. Ia ma ia ora o so na lea ngā. Ia o ngā o le sāwai o kama mātua. Ia e na mana ia na o ngā tā awa awa ere. Nea e whaiwhi auru. Nea ngā o tamaiti ia. Maware ha meo nei. Ia o te lea o tamaiti a le o le tu maro o to. I ngai sa leka ba. Ia e male e o mai leso e le nonga o da a vele a pai o mai poru mai a vele ia e pe yon so tanga le na o so tanga na o le nei tamali e pele ia te ia le afuli lingi manui ai le ainga na te whaataua le awai maamana ia le au nanga e whaia i le awhio anga male e ka le sia a sili ai na te le tu mamai na fo i le suama lie o le avea mafofonga o lo nei tu malo i le saufa inga whai pule o le palemene o Samoa. Ele ngata i lea e lau lunga ia te ia le file mu ma le tutu whaatasi o tangata umai Samoa. O ai le malo e tula mai. O lo lango lango. E le popese nu. E whapena o le teimi ala tō e whisui ei le tunu. O Samoa la utofia le tunu. E pule a Samoa i la tutofi tule mai. A umalad le paloka ia whailol malo. O le manuia la tunu atoa. O le mea tāleta utsa idi ei. Ia matatu bo le ngangalo wha mai neto. E to se fulu o nalo, mana tu ua le mafutanga malona whale tua i na ua whai ilangi le wholonga i le tausanga lua fese fulu ma le wha.
I tala mai ta alonga. Na so lava manu malo e tolu le au ne ti polo e tamaita i Samoa le tifai moana i le taamirisanga le Pasifika leo le ufai i Ausitalia. O le taalonga mua na manu malo ai a fiti le payaso nei e 5.5 i le 5.5 fiti e 5.5 ai na maua le tifai moana i le la taalonga matonga na malolo ai tonga i le na o le 5.2 o la tau ai i le taalonga lona tolu na taa alo ai le tatou au ma le au mai Papua New Guinea na toi manu malo ai fo i le 7.2 ai a le tifai moana ma le na o le 5.2 na maua i Papua New Guinea o le whailunga lava lea e loa ai le matua i mawalunga lava o le tūlanga ua o iei le whaatinaina e alo tamaita i o Samoa o le nei taalonga o se whaau fo i mo whanau tamaita i le tātua tunuu e iei le naunauta ingai na ia au wai le taalonga o le toa lava o le loto e whaalangulango iai. Tala mai le Pasifika ua tusi le komisina mawalunga o Fiji o lo i New Zealand anga ilo na malo o lona finangalu ia whaamalamala mai tangata o Fiji o lo o fuafua e malanga mō ngā luenga whaavaitaimi, ma e ngā uma o loo au fia i ala tau mali e ngai sainia. I le whaamatalanga le komisina o Fiji i lungo le leiti o whaavau malo a Nisila, ua tā ua e le te leo whaafitauli. E alia e mai tangata mai Fiji o loo whai ngā luenga i Nisila, o nisi ua whaasea ai tutongi, o whale e no whai, ma o atua i lava i na sola nisi ma whai ngā luenga, i nisi o kamupani e le i whaia ni ala tau saini ngā lima mua. O le toa telefoi, walia e mai iei whaafita au li tau awa malosi. Mao oai i le telepe whale, whaia ni whaau o ngā lima, manisi ua nofo i lungo a wala. Ai pongai umanei whaafita au li e peo na saunoa le komisina o Fiji, o le lava o le sila fia o tangata, i whea ngai ngai sai nia makamupani o le amalanga e ngā lulue ai i atunu umamao. Talafona mo le nei tūla manu e tele lava singo le nei aso. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifaa, iwa tasi tesi malitasi, malifaa mo iwa lua tesi malitasi. Malunga o le sino e, mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si upafonga o Samoa, le 2AP. Ua whaafonga la tunu i le whapoponga o tātou talafou, ia mai vai whanua e pio nei fōi e la nei tai au, le sa whongai nātu e le sunga ia matau ina i sāko. Pio na uloi whaafonga i se mio le nei tai au. Ia ai, o le ua mai tau atu ia ua matafoi o na angai mai i a timunga ia malito whatau tau, ia i le nei fupaenga o le tai au, a o whapena o na fo mai le sa le tunu ia i le tulanga ia ia fa mo mfufuanga o ngā luenga ia ua o le ua maloloa o ngā pi ona ila na fa sisilanga sa tu ina mai le po ia ai o le fo ua se mai ia tau ave ia tatou fa salonga mo nei taimi se ia fo ste mo la woni ia ma le sofo ia twin ia ile nei va nga le daiao ia toi fa talo fa tu lo sunga twin ya malo lava le on sai malo fu tu walu ya walu lo po no po ya le fu wa solo me nei taiao malo le so fu ma langi ma ya taiao man wi va ai ya ile ni fu i va ngo le taiao pe ona fa fonga me lu tanto wa tunu ya ya le fu ile fantalo fa me se ai ya le tan fantalo fa ma sa ni fa fonga me le tunu ya ile tulanga lo wa le tau ya me se fu ia le tūlanga e peo na iei le nei asu, ia ma le whanga solonga, ia ma lo le usu, ma lo foi i le whafonga mai a le atu no, ia pe na sa oi foi i lau saunoanga, ia o lo o whaile ma lo longa nei whanau, ia la foi i le lantou ma lo longa lo iai, ia mai le whansisi langa mtanga luenga wa onga, ia peo na ta ua foi i le sunga ia wa ai, ia le tūlanga lo wa le tau, ia peo le matau atu na le atu no, ia i whafo i le tātou ofisa, ia me se fo i le tātou potu whasalau. Le tūlanga o lo iai, ia pe ona iai, ia le tōwha tau, ia e meise ai, o le savili malos, ia pe ona iai, pe o le nei o a tele ina whanga solo fo i, ia ma vai fo i matangi malos, ia e o lo o mwhailava o na tuina atu ia tātou talana tamai o le tau, ia vai, i le nei fo i vai ngō le tai au,
Ia, moni lava train wa o le peono tau sisila mai ia o whawhatuna o le tātou ofisa i nei mrenu i le peninsula. Ia, i le tūlanga lolo wa o le tau o pifu o na mole mawina. Ia, o le whatautau ia whataseila ma timunga o le tūmaulava ia le tātou whautuanga po ia malapita inga mai le official va i tau le sa i le asura fia o mai le tai o nei le foi sa fonga na tu le sunga ia train man le fitelenga te Filipe nei dai ia le lava fa tu ma wina ai o lo Italia foi ia se isi tala na tamai o le tau o le afa sutas ia o le afa bena ona mai se isi tala na tamai o le tau ia plus tu langa o le ia le ia so train Yo, moni, ia pe ona ia foi le na vaenga. Ia o le wa le tanto o nanga lava ia o le longlongo puia li o le atunu. I tu langa o lo ia le tau i le tebi nei ai va ai o le to tele ia o le malo le atunu o lo mfai on moli mela tu fanta lo fa o lo mfai ma futu mai le tanto Facebook live. Ia me se foi le tanto YouTube channel. Ia pe ona ia foi tau ili muli anga tele i uli o fotanga. Ia o le na lo o fa pe mai good morning Manuel ni aso ia fanta lo fantu fo i lo tufa ia po lo sunga fo mai ko siaki ia o le na fo i wa fanta lo fo mai le tanto por kalame ia me se ai le to tele o le malo le tu no o le na o ma ua tanto fa san launga ia me se fo i o le tanto por kalame ia i le nei vai ngole tai au ia fanta lo fatu ia la wala le o le si ufongo sa mo i le nei vai ngole tai au ia i tu langa lo wa le tau a vele nau usu mai le to tele ia o le fotuanga masani lava fai malia mai e le masi se e fo i o le awala ia matulanga o le usu mai o le to tele ia wa o le matua ia pitonu nei ia lo tele na mata usu mai fo ia pe ona ia le ofisa fo le tanga wengo fam sinong mamta uputa fam sinong ia wa tele na usu mai le to tele ia e ala le mtanga wenga ia manisi fo le malo le tunu ia wa ia fo ia wa tulanga o le fanga solonga o le iaso o le maitawa ia le tanto i fa fo anto le tanto ofisa ia o le o ia lava se tulanga o le lei mai o le langi ia po se tulanga fo ile ia pe ona maua mai tanto wantana ia o le tanto pole nai ngota ia pe o matai tu fo ile vai ngo insinia fa malo antu ai ia le uso ia el son male la tu vaenga ia be se fo ia le tu fa ia vina lepa ia o toni ia maso saia ia le vaenga insinia wa le fa yo na auleta fa salonga ia ai no foi male pito na au si le vaenga em fa yo na o atu ia iso se tu o le tanto atu no ia me se foi la langi ato e moni la vale saunoanga twin wa a fa le tonu ia le i tu foi le engineer o me moni anga ta il ta po tu le ta fa salonga ia mo le fa malo ia i ne foi te mali o le atu ia po na iso foi fa ngaluenga ia le lo ngalu pu no wai ene me fa yo na moli atu ia le afo i le tautua malanga le tātou tu e pi ai o le whamalo mo le o langa le o le marasianga tau le dese mai tau fo i man le to al pon po ia le tūlanga o le vesi ma le pisi fo i o le lantou ngā luenga ia le se ngā luenga whaingo fie vo i le o tātou i lo uma tu ina o le mene o le tise pe i ita te le mene o susu ia a o vava ia tue fo ia o fapena ona sacrifice la tu taimi ma na la tu ai ia o tam fai lava e moli ia le fo i vai ngole tu tu ai im fai ona fa so polia la tu i tu la ngai le tise mai so moli ia fa malo moni wai e se tasio video clip ia be ona tu ina mai le vai ngale EPC pol malo si anga fa el tise ia se tasio po le naua mato i fale tonu pe ona lia e me se vai ngove pe wa fale tonu wa malolosi ia o tu ina mai foi ia le fa si langa me le vai ngo manu si anga ia tu langa foi ia malo le tu no wia le awal ia o mfai ona melanto fa si langa malato fa sa longa tau tuana ia fai lava sina malolosi o wa malolosi ia le tu langa lava sanga le mo le malo le tu no vai fa pena ia me se foi mtanga luengo so fo maloloina o le mtanga luengo leo ia mata wina foi le po ana po ile tu langa foi le o le fai o le ngaluenga mata itu wina o sanga le mu ia o le mtanga luengo leo
ia pe ona asi mai foi se tanto pi tunu nei ile pon po fa malom fa talo fa tu ia ile tanto mtanga wenga ile fionga le minister ia me se foi ia le komisina ma le pulenga ma le ofenga wenga le tanto mtanga wenga leo e fatalo fa ile sunga ya pao ngui fai le fatalo fa mai no mal tanto live ile Facebook le falonga mai nai San Antonio i Texas America ya fa malo le a fo ile tauatai ya fatalo fa tu foi ia ai o le tulanga le pe ona ia i fo i le nei tai ao ia e momoli ale fa malo fo ile ai le mtanga ruenga onga ia o sa longo ina mai lava na fi ia ai le i mai a fo ia nga ruenga la tinu ile po ia le tulanga o ia ile nei tai ao ia o le mai tau ia o onga uma lava ia ia ma onga manta ma nga fo ia tu ma onti ia le ua tolo po umala tua onga ia ele o mauti noa foi ele o mai al fa se silanga toin ia pe o le ato ia ele vas fo no ia o le fa lango ia le fa iunga ele tulanga lo ia ile talo tau a fa ia lai o tu fo ila susa po la songo fua e fa pe la se tatu ami ia no winga o le a fa pena lava ona tu maule fa se silanga io moni au va ai le vaenga le e fa malo antua e o wale saunga le mua o alu fa na o lo ave e fa mua le tantum tanga wenga fa malo antua fo e le fionga ile officially fionga ia e au ia male la to fo pito la au e mesel tantum tanga wenga wa onga o le long puia li e o le malo la tunu e mesi fo o le fa mua ana yalo mafana wile la to saunga le mu e le nei fo i vai ngole tai o le fa nga solonga ai o toinga so fa penei toinia e mai se lava o teimi nei le ti munga ma le lolo wa o le tau ia o le teimi foi le u ai fili se tu lo ale le ngutu ma fu ai fili foi le tunu o fua ia le tau sami le ila fo i falling o le tau wa e ti mulo ia e te fa lo ngolo le ngana nga fe mai nga kimungi o le super mo sa moa ese amana onga tangata ya beila ona lo vo e fa be mai o isi ya fi le super mo sa moa ya le vo want to feel pepe fa be mai ya ole le vo lingo alisa fa popo alisa fa popo le fa mai ya te feel pepe ya ole asu ti bunga ya me sela to want to e male no fu fane ya lo no winga ele ai o male aso la fanga solo le umale le sa fo popo lom tua ia fa malo to fo ile auto tua me se lava ile to lo venga i male fatu ai nga tausi ia o lo ana po ana usu foi o wale ta pena i no le malu le tai o nei tinam tama tua tanto mutu tausi ia o lo mfai fo ia na mafuta mai fantalo fo ia tanto pa anga masani pe o lo mafuta mai fo ile moteli se la fai ia le sunga mai longa o lua ia ila to uma ia me se foi ia le tina ia malai o lo mafuta mai foi na ia sau e pe io pa anga ia le tanto wala leo e pe na tele na vala au mai le po ana po ia tu ina mai foi ni so report ia ile talo le tau ile la to foi no foi mau mai foi ia inu mafio anga ia ma fa pe mai ia o lo manuia lava me uma ia ile lofa malanga le leo le tu fantalo fanto el tanto por kalame ia ile nei fo i vaenga o le taiao o le fa manatu a train ia mai se o le tato vesi le nei ile anga o le tau mo le lo wa ia a fai o nae e fo ia o le tulanga fo le o le ino fo ala ai ina i me ana ua muona e vesi i le tau mwhai o le i le tūlang fo le tai tū o winga le tau ngalo ngai ngulang fo ala au a mise la tau le e pe ia ina ia la tau o masani meni o tu timu kama fo le o ia sa e la tau o masani ole pe ole tamana le fa o ia ke ilo pe sa pe le o fa o ia sita so ia fa so tu rose le so fa ia e pa wane me ia mo fa yo na sa mo fa so i lan tiu te na ai o te le mai lo ia ile na mai io ile fa fungo mai le antu no ia o le fa manatua ia pe ia na tu ina tu ai mai se fo ia o le
tūlanga i le whaapuna lei o le sua vai, ia e mese fui, o le vaenga o le whaapale ai o le sua vai. Ia male tau whai e whaamamau mai nisi o whaamai, pe ona whaamanatu mai le tanga tumtanga ruenga o le soifua maloloina. Mese fui le pulenga o le sua vai, le tūlanga lea o le whaapale ai o le sua vai timu. Ia ona ua telefo ina panpala, ia no fuanga apo vai, whai ei ona whaawawa tua ile tūlanga ile au nanga. Ia o le whaamanatu lava le nā, ia e mese foi o le taumwhai lava, ia ile nei foi vai tau, ia o le mese ai, o le vai tau le nei e fie foi le mai foi le fulu. Ia ma le tuantu foi, ia to telefo le tanto o visa, ia wa mata foi ona la vive ai le whaamai le nei o fulu. Ia ai whaalongo i fua oe o whengai ngase ma mai o le tino. Ia le leile sa ili malosi, whai le leise malolonga, ia lava le leise malolonga. Ia ma inu fuala au, ia me se foi vai nga tala vai mai le fo mai, ia me se foi le tanto fal mai. O malanga me nei tau, wa te loa lele mo ste mi nga toi o le uso ia i lunga le wala ona le sa inga lua mai lava na po malo tautu. O malanga me nei tau ia ele pisi tau ia pe tau masani. Ia le sa matua kilia le wala tele wa le anga mai le amatu le tusifo. Mai tau ina lava pe te le fitu le valu wa mata o na poloka le wala tele pita i le tau nei. Ia o matua kilia le wala. Ai ona o lea ua tau fia onga wa pe o le ala lea lai ona mafu ai ona poloka le wala tele i tau uma ona whanau lea onga. O le sila vanga lena mai tau ina nei. Ia ua pai la pisia se tulou le whafonga le tunu. Ia ilu mo le wala. Ia i meo o la au ma malau la au. Ia iona o le malosi o le whatau tau le se ilpo ona po. Aura la file sa iei nei whalavelave tau ta vale. Ia sa tula i mai i nei tau langa. Ia pe ona ia i al whalavelave na sa tula i mai na i sale ufi. Ia ale whapel whamtalanga sa maua ia o le ta vale o pe o le sa tau mawhai lava fu ile le sawa mai ma le wha moe ina ia fo ina ia pasia le moli ia i te o lau ai mai o ia ai la wha pe o mai tonu ai nā alvaenga na ia ai apena loa ona ola mai le moli mumu ia ua wha fo se ila ona tui tau le ala na mafua ai ona wha le tonu mai mai sita avale e tolu i tua ia ai o le tūlanga la tau i o le whamanatu toin ma le tualalo ia ona o le masese la o le tele ia o le tūlanga le pei ona mōli mawina o le whisao mai le isi fo i le poti o le tia ia i le pā fo i le ina i vai moso le ilu mo le uala ia le fo engalua kwa le sika vale ia whai la whiloa inga li tae au ia mana fo ua wha le tonu ili na vaenga o le uala au fo tuangal na ioi fo tuangal na i le malo le antunu o lo mwhai ona whaunga mai a tanto o wala fo ia me se ia malo av ta vale ia ele fai fo ona tanto nati tanto ngā luenga ia e whaangalo i fo ia le tūlanga o le saunga le mu ia o le si vaenga o le ase tūlanga mai fo i le ia tanto traffic light wa pe o le na o ta uana po ia inisi o vaenga ia po le nisi fo i o mga ala ia pe o le na e ta ua sa wha le tonu traffic light le fo ina o atua ile au nanga tanga luenga o leo sa le o traffic light ia sa wha le tonu na po ia te ua ia tu ia nafi le walu tunga ile ainga ia ina i taufusi la nga me fo ile mbanga whana i taufusi le te aluanga i utai wala fo le utai almongoto ia ina le ia ile AST le mangfale AST au ila i le mga whale i vai monso ma i le angai mai funga lei whapena fo i pesenga le na le leilava ai o le na u ma vai atu i le lipoti ma i le tatu LTA i mafu anga na mafu ai ona o le pefa fo se i o le tisa nafi lan whale tonu ai ia le tūlanga na ai ta ilo ia i nei tai au o la si tūlanga o le si vaenga lea ua mole mawina i langa i mai ia on le wa mata fo i o na tau lolo vai al vaenga na i funga lei i le anga i mai le afe mai nai vai moso sau lole i tai i na i langa i mai le market ia o na fo wa mata ona ia ile vaina ia a whai ai umi tele ati munga lo no winga o tātou expect la tūlanga na ia stable nei so ia ile lolo vai a wao le ia la patainga le ia la patainga moni
Ia, mwhaiao na whafonga ia tātou whaasalonga. Tu ina tu foi ia mai le pulenga whela ua inga po le LTA. I tu langa ia o mga ala o le ale mwhaiao na sopo ia, beto e uia le malo le atunu. Mai se lava i awana si maa. Pe o le whaamamafa lava le na e tele na tu ina mai e foi ia reporti mai le LTA. O le tu langa o le saunga le mua o le fe malanga ia o le mamalu le antunu ia i lungo le awana tele ia ai fa malo atu ai foi ia le mamalu se o tanto antunu ia me se le usu mai o le to tele ia malo join ia o te loa ono le tataimi ia mana tu join ia la tu ia ia o le usu fa sina malo longa walu le po no po le foi o le asau mo le ia so ia se le malo se foi ia awa foi ia le ulanga foi o te fa wino nga luenga ia o te loa le ole i foi si fa popo ngol tato por kala mo tato live nei steam io sa se taimi ia po le po ana ni foi po le afiafi ia to e mafutu mai foi la ia le tato antunu ia ile tato por kala me masani ia ele ngata il tato wala leo o le tato Facebook page ia me se foi o le tato YouTube channel ia ole nei asu ia manuia tele le fenga ia le tato antunu ia i fe au foi manga luenga o venau na ia nga ngole tuante i to loina male mamalo le antunu me se foi o le nei taimi tulanga lolo wale tau ia o fe lava le meolo e mafuta mai ai fa manuia atu le atu ai le fenga ia i fe au manga luenga i tiu te foi ma faiva ia me se foi ia o le tapo inga nei tinama te mama tutua fa pele fa nau ia ua fai foi malo longa o le nei asu ono tulanga o le talo le tau ma winga lolo wa ia ua tatou moli mawina i lenei aso e moli timinei ia manuia tele le fenga ia le tatou atunu i fe au manga luenga Out